Now guys, so now noneho reka turebere hamwe noneho tools zizadufasha noneho kuba completinga iriya website umuntu ashobora kuba yacuruza cyangwa se umuntu ashobora kuba ihagaze agaciro k'amafaranga arenga amadolari 200. So hari tools rero tugiye gukoresha zose derengize hano. Tools tugiye kwa dukoresha, tools ya mbere yitwa VS Code and Browser. So ugomba kumakinga sure ko ufite VS Code, code editor and also browser. Ibi ngibi byo ni itegeko kuba ukoze iki, kuba ubifite. So tool ya kabiri yitwa Git. Now kubera ko turakenera process zo guhostinga website yacu, biraba byiza dufite Git ariyo twita version control. So iyi software ya Git ikikora idufasha mu cyo bita version control mu gutrackinga changes za program yacu turimo gukora. So ikindi iyi Git dufasha guconnecta cyangwa se gupushinga cyangwa se gufata code zacu twazishyira online, nabyo ibyo byose ni Git iragenda ibidufasha. So niba uri mu beginner, don't worry, ntago bikomeye cyane, wowe ugenda ukurikiza step by step, everything will be okay. So now tool ya gatatu ni Node.js. Iyi Node.js nayo turaza kuyikoresha, ntago turayikoresha as coding for backend, ahubwo turayikoresha as Node.js software. So hari Node.js yo gukoresha kuri backend as coding, ariko hakaba na Node.js as software kuko turimo gukoresha React keneri ikoresha ibintu bita ama node modules. So izo node modules ni ukuvuga kugira ngo ziraninge ama npm as library, ugomba kuba ufite of course Node.js software muri laptop yawe. So indi tool turaza gukoresha ni tool yitwa GitHub. So iyi nayo ni software turaza kubikaho cyangwa se guhostingaho code zacu. So now indi tool rero turaza gukoresha kuko turaza kuba dukoreshamo na AI. Turaza kuba ni prompt ya website yawe igomba kubiteguye imeze neza, warayanditse iteguye, no kuvuga ngo yumvikana nawe warayisomye kumva ko iyo prompt yawe yumvikana 100%. I mean prompt igomba kuba ari website muri rusange describing the whole website. So kugira ngo wandike prompt nziza ushobora no gukoresha AI, it's okay, kugira ngo nanone nyine igufashe kwandika prompt nziza, it's okay. So now indi tool rero turaza gukoresha ni VS Code AI extensions. So kubera ko ntago turaza gukoresha za ChatGPT muri browser cyangwa se za Gemini n'andi ba AI yose muze mukoreshereza mu browser, no kuvuga ngo AI turaza gukoresha zose ziraba ziri muri VS Code, zaziri inside muri VS Code. So now indi tool turaza gukoresha ni Vercel. Vercel niyo turaza gukoresha turimo guhostinga website yacu. Vercel itanga high optimization access, aho ushobora guhostingaho website yawe, especially website za Next.js, website za React, cyangwa se website za JavaScript muri rusange. Kuri Vercel ziba zihuta cyane kandi ari sawa cyane. So ikindi is for free, ni for free, no kwango iyo website yawe itaratangira gusurwa cyane n'abantu barenga hafi 50,000 cyangwa 40, iyi website yawe ibikiri for free. So and then noneho step ya nyuma cyangwa se step ya nyuma turaza gukora ni ugushaka abakiriya ba website yacu. So nubwo kubaka iyi website kuri business yawe, it's okay. Nubwo kubaka website kugira ngo ukore freelancing cyangwa se uyigurisha abandi, it's okay. Ubwo iyi phase ya nyuma yo gushaka abakiriya, ubwo ni wowe irabireba. Ariko niba urimo kubaka website kugira ngo igufashe muri business yawe, is 7 step, wowe uraba wakoze iki, warangije. So now turangije rero kureba ama software cyangwa se ibyo turibuze kuba dukoresha. Nkuko twabibonye turaza kuba dukoreshamo VS Code. Ngiye nkuko mubibona already ndi muri VS Code, ariko niba nawe ntafite, niba ntafite muri laptop yawe, it's okay, ugomba kuzana muri browser. Wamara kugera muri browser ugasearchinga software yitwa VS Code download. Umara kwandika VS Code download, uraza hano
urabona ko bitewe na laptop uri gukoresha cyangwa se OS urimo gukoresha, urabona ko OS ya Windows ushobora kudownloadinga haba Linux cyangwa se Mac OS setup yose cyangwa se laptop yose waba uri gukoresha hano uradownloading. Niba urimo gukoresha Windows uraza hano kuri iyi Windows, niba urimo gukoresha Linux uraza hano kuri Linux, niba urimo gukoresha Mac OS uraza hano kuri Mac OS. So now nukuvuga ngo numara kuyidownloadinga kuyinstalla ni step yoroshye, byo uraza ukora iki uyinstall. Software ya kabiri nkuko twabibonye ni Git. So Git nayo nkuko twabibonye ni software idufasha gutrackinga changes no gupushinga code zacu kuri GitHub. Uraza hano twandike Git download. Numara kwandika Git download. So please don't be confused about Git and GitHub. So numara kwandikamo Git download uraza hano kuri Git. So niba urimo gukoresha Windows, of course uraza hano ukanda hano kuri click download for Windows, Mac OS namwe muraza hano, Linux nawe ushobora kuza hano ugakurikiza steps ukestara Git muri laptop yawe. So izindi steps ushobora kuba wakoresha, for example hano kuri run, steps ushobora kuba wakoresha, so hano bafite books, ushobora kudownloadinga iki gitabo cyabo cya Git and GitHub, igitabo cya Pro Git for free. So ukaba wakora iki, ukaba watangira gukora iki kugikoresha, ukamenya install Git, ama command line, what is Git, short history of Git, fast Git setup, setting help, summary, getting a Git repository, recording changes to the. So nukuvuga ngo Git ikora ibintu byinshi cyane, nubikenera nayo masomo tuzagenda tuyakoraho, ari imbere cyane. Ushobora kuba waza ugakora iki ugasomaho gakeya mu gihe nta prior skills ufite muri Git. So numara kuyidownloadinga ukayisara ukayikonfigura, ibyo ngibyo biraba bihagije kuba watangira ugapushinga code zawe kuri GitHub. So now indi software nkuko twabibonye yitwa Node.js software. Uraza no muri browser still uvuge ngo Node.js download. So nuza kuri Node.js download naho uraza nk'ibisanzwe, nuza for Windows urahita downloadinga automatically, cyangwa se niba ukoresha Mac OS ushobora guswitchinga naho Mac OS installer irahari. Niba gukoresha Linux nabwo ushobora gukora iki guswitchinga ukadownloadinga setup yose ukeneye. So ukuvuga ngo izi software zose ndimo ndababwira ndazifite, haba VS Code urayibona ko iri muri laptop, haba niyi bita Git. Iyo umaze kuyinstalla izana n'ama apps atandukanye, harimo Git Bash, Git CMD, Git Graphical UI, ariko twe dukunze gukoresha Git Bash kugira ngo dukonfigure username, email n'ibindi n'utuntu duke uragenda ukonfigura kugira no kubiconnecta na VS Code yawe cyangwa se GitHub. So iyi software ya Node.js yo icyo urakora ni ukuyinstalla gusa, wamara kuyigeza muri laptop yawe. So iyo umaze kuyigeza muri laptop yawe ndaza kubereka uburyo ushobora gucekinga niba, ariko biroroshye. Icyo ukora uraza muri terminal wandikemo Node version. So for example nje hano muri terminal, nkandikamo Node version. Urabona ko baranyereka ko mfitemo Node version ya 22, version ya 22 n'ibice 20 gutyo. So Node version ya 25 mugenge nkuko tubibonye mfitemo 23 gutyo. So indi rero tools turaza gukoresha nkuko twabibonye nyuma ya Node.js ni GitHub. So GitHub ni website duhostingaho code zacu. For example ninza hano havuga ngo GitHub. So ninza hano urabona ko GitHub ni ngi github.com. urabona ko from your first line of code to final deployment, GitHub provides AI and automation tools to help you build and ship better software fast and a copilot chat.
So now numara rero kuza hano urabona ko iyi GitHub nyine ni software idufasha gukora iki, kubaka website ndetse no kudeployinga aho nyine code zacu. So uraza hano winjire muri GitHub, ariko for the first time ngiye kora ko mfitemo account, ntabwo wowe for your first time bira bimeze gutya, ariko nje hano muri browser yine havuga ngo GitHub ayikandaho. So uraza hano kuri sign up, ushobora gukora sign up with Google account cyangwa se ugakoresha email na password na username, you will use whatever you want, ariko nagusuggestinga cyangwa se nakurecommendinga gukoresha with Google account kuko ntawe udafite email. So after this rero ugomba kumakinga sure ko ugomba kuza hano ukaza kuri profile yawe. Nuba ufitemo profile yawe automatically GitHub account iraba yabaye created. So hano nukuvuga ngo niho tuzajya duhostinga code zacu. Nukuvuga ngo already urabona ko ufitemo icyo twita code cyangwa se project. Hano muri GitHub iba yitwa repository, urabona ko mfitemo repository zigera mu 100 So yeah, now indi tools turaza gukoresha ni prompt with text tag. So hano kuri prompt rero ninza hano ngiye namaze kuyigeza muri VS Code yanjye. So numara kwestara VS Code yawe, icyo urakora nta kindi, wowe uraza numara kwestara VS Code uraza ucreating a folder. Ukuvuga ngo website yakigiye kuba yitwa My Shoes na folder yanjye nayise My Shoes. Numara ucreating a folder uraza uyifate uyidragging, ukora iki, uyishiremo hano. Numara kuyishiramo hano muri VS Code, uraza ushobora kuza hano wenda numara kuyishira muri VS Code ushobora kuza uga creating a file, wenda ushobora kuyita for example urabona ko gu creating a file uza hano kuri new file, cyangwa ugakanda hano right click ukaza hano kuri new file. So wenda reka mvuge ngo prompt.md. Impamvu dukoresha md ni markdown idufasha kuba twakwandika code zitari buraninge muri code utari buraninge muri software yawe. So hano for example ushobora kugenda ugafata prompt yawe warangiza ugakora iki, ukaza ukayipestingamo hano kugira ngo bigende neza cyane. So ikindi hano muri markdown ntago so nayo igira ibintu by'ama link n'ama heading. Wenda ushaka kwandika heading 1 ushaka kuza ukavuga ngo wenda my website prompt. So wowe icyo uragenda nukuvuga ngo kora ko turibuze gukoresha AI muri hano muri VS Code no kugira ngo file ya prompt yacu ibi iri prepared imeze neza cyane. So tukivuga kuri about prompt, ngewe namaze gucreatinga already project prompt.md. So bishatse ko iyi file ntayo ndibuze gukenera ndayikuraho. So now reka turebe noneho prompt yanjye ngo imeze gute. Nukuvuga ngo website nkuko mubibona yitwa My Shoes. So noneho summary ya website yanjye urabona ko ni Your Shoes. Website yitwa Your Shoes, I'm sorry. Your Shoes is a modern, lightning fast, mobile first e-commerce web application designed for local shoe retailers in Rwanda. So nukuvuga ngo ni modern, lightning fast, nukuvuga ngo ni tuvuze mobile first e-commerce ni website ishobora gukora muri browser cyangwa se kuri laptop no muri telefone kandi neza cyane. Web application designed for local shoe retailer in Rwanda. Nukuvuga ngo ni website nyine nzahereza abantu cyangwa se abacuruzi bakorera mu Rwanda cyangwa se in your country. Build with React plus Vite. Nukuvuga ngo turakoresha React kuri front end, and then tool yo kuraninga React ni Vite, and it delivers a premium shoes experience while maintaining simplicity through WhatsApp based ordering. So nukuvuga ngo it delivers premium shopping experience while maintaining a simplicity through WhatsApp ordering. Nukuvuga ngo iyi website yacu abantu bazajya bashopinga cyangwa se bazajya bahaha cyangwa se bagura inkweto baciye hehe
kuri baciye kuri WhatsApp order, bazajya bodaringa baciye kuri WhatsApp. So eliminating the complex payment integration while perfectly serving the local market. So nkwango ibingibi bizorosha uburyo bwa payment integration nicyo gukoresha perfectly serving the local market. Nkwango niba nta payment tuzakoresha twecyo tuzakora nuko website yacu umuntu ashobora kujyaho agashima igicuruzwa, amara gushima igicuruzwa akagikandaho tugahita tumujyana muri WhatsApp number cyangwa se muri WhatsApp chat ya nyiri website cyangwa se y'umucuruzi muri rusange, and then akavugana n'umukiriya. So problem statement and business analysis. So nukubango icyo iyi website yacu noneho igiye gukemura niki? Local shoe store in Kigali or in other areas lack professional online presence. Nukubango ama shopping country cyangwa se abacuruzi b'i Kigali cyangwa se mu Rwanda hose badafite presence online cyangwa se badafite ama website abacururiza online. Nukubango i website nukubango ishobora gukora iki kubafasha. Ikindi ni customer prefer WhatsApp for transaction, familiar, trusted and no payment gateway fees. So abantu benshi iyo bari kwishurira online haraba confused, ariko nibushimye igicuruzwa ariko nibushimye igicuruzwa and then ukaba transferred kuri WhatsApp ya nyiri bicuruzwa mukavugana ukabona kwishura, urumva ko biri trusted kandi biri na familiar, abantu babimenyereye cyane. Ikindi the mobile first user dominate the Rwandan market. Abantu benshi bakora iki? Bakoresha za telefone, noneho umuntu kuba yajya muri telefone akandika yo washuze muri browser ye, urumva ko bizaba ari byiza cyane. So solution value proposition, nukubango noneho impamvu iyi website yacu ari nziza kandi ikindi kaba iri problem solving, ikindi kaba yihuse. Nukubango ni zero infrastructure cost, no backend servers, database or payment process fees. So nukubango akenshi turi gukora website cyangwa se full stack website dukenera backend servers, backend ni za Node, ni za PHP n'andi ma database. So noneho nukubango iyo hajemo ikintu cya database cyangwa se na backend muri rusange, nukubango dukenera aho guhostinga database aho harishurwa, aho guhostinga backend aho harishurwa. Noneho niyo turimo kuintegratinga icyo bita payment method, aho umuntu kuba yakwishurira muri website, umuntu kuba yakwishura muri website gukoresha ama credit card, gukoresha ama payment method atandukanye. Ibyo byose kubyintegratinga muri website ni ibintu bihenda cyane, ariko iyi website yacu nukubango umuntu azajyazamo nashima igicuruzwa ahita akora iki? Ahita akora icyo twita nashima igicuruzwa ahita aba transferred muri WhatsApp ya nyiri bicuruzwa, baganire yishure bamaze kuvugana kandi neza cyane. Ikindi ni instant setup, clone, customized JSON data deploy in hours. So nako tutarakoresha database, turakoresha icyo bita JSON data. So aho nukubango ushaka kwerekana umukiriya cyangwa se nawe niba urimo kuyikoreshereza, ushobora kujya muri code bitagoye cyane, ugahindura amafoto, ugahindura na text, ibintu bigakomeza bikagenda neza cyane. So muri website rero local first UX nukubango nuko turakoresha dwarf cyangwa se amafaranga y'amanyarwanda. So ikindi ni professional appearance, modern design that breeds trust and delivers conversion. So nukubango website yacu igomba kuba iri professional kandi iri modern, igaragara neza cyane, buryo umuntu nayigeraho abona ko iyi website yacu iri professional. So noneho ikindi cya technical architecture, so nukubango tech stack turakoresha nko twabibonye, turakoresha React router. Nukubango generally turakoresha React, ariko no muri React habamo tundi tuntu nko gukora ku navigation, routinga dukoresha icyo bita React router DOM. Gustylinga turakoresha Tailwind CSS version ya 3. Ntabwo twakoresha CSS ahubwo turakoresha turaza gukoresha iyo twita framework ya CSS yitwa Tailwind, designinga neza kandi professional. Kuma icon turakoresha Reside React,
and then kuri animation turakoresha Fama Motion iguhereza smooth and professional transition, and then kuri state management turaza gukoresha React Context na Use Reducer. For example ni mu guhindura amatem cyangwa se kumanaginga cut ndetse na filters, hari umuntu ashobora guhitamo imyenda y'abagabo cyangwa se y'abagore cyangwa se y'abana. Also data, mu kubika data turakoresha bita JSON. Ikindi no, we are not going to use a sanity, hano nta sanity turaza gukoreshamo, turaza gukoresha local JSON. Ikindi no deployment turaza gukoresha Vercel. Payment turaza gukoresha iki Vercel. So noneho ikindi ni uko brand design, amakarazi turaza gukoresha orange. Primary color bari orange, secondary color nuko ngo primary color ni color iraba yiganje nko kuri prices, kuma accent, kuma button n'ibindi. Turimo gukoresha color ya orange, and then secondary color nko kuma WhatsApp success button turi gukoresha iyi color ya green, and then also dufite more right background, dark background, text turakoresha right, noneho dukoresha na dark. Ukuvuga ngo mu gihe turi muri dark mode dushobora kuza gukoresha iyi straight 800, mu gihe turi muri light mode tukaza gukoresha straight y'ijana. Straight ni color. Now typography turaza gukoresha Intel cyangwa se Popin. So nukuvuga ngo ubu n'uburyo iyi ni prompt nyine ni ibintu byose turagenda dukenera, prices, noneho project structure ni nukuvuga ngo turadufite folder yacu yitwa your shoes. So iyi ni project structure ya React, nukungo kiba yubatswe. Turadufitemo folder ya public irimo ibingibi ama icon, ama image n'ibiki. Turadufite n'icyo bita source folder nijyamo ama pages cyangwa se ibiri buze kugaragara inyuma hehe kuri browser, za components, za home, za UI n'ibiki byose biraza, n'ama pages n'ama context, hooks, data, utils, styles, ibi byose biraza kwa birimo imbere muri source folder. And then also ibi byose nukuvuga ngo turaza kwa dukoresha iki ni uburyo i React website yacu irabikoze iki, structure yayo irabimeze. So noneho muri JSON nukuvuga ngo hara turaza kubika data, nukuvuga ngo biraza kwa bimeze gutya. Turashira hano muri shoes.json nukuvuga ngo muri store yacu nuko website yacu nyine iraba yitwa your shoes. Noneho tagline cyangwa se ya text igaragara hejuru cyangwa se igaragara cyane ni step into style, ni yo text irabihari. Noneho iyi ni phone number, WhatsApp turimo gukoresha. So hano ushaka kugenda ubyeditinga, turaza kubyeditinga nyuma, and email address, amasaha yo gukora, noneho social media link aza Instagram, Facebook, TikTok n'ibindi. Noneho hano n'uburyo noneho category zashira zimeze, nukuvuga ngo all ku bagabo, noneho hari all ya bya bose byose, and then men ku bagabo, and then women ku bagore, kids ku bana, wenda hano sports ngombwa ariko nayo ni sawa cyane. Ikindi product ni ID, nukuvuga ngo none uko product zaba zubatswe harimo ID, name, slug, brand, category, description, feature. Nukuvuga ngo nyine ni bigize urukweto muri rusange, amakaraza ahari, amasize ahari, ama images, ushobora gushiramo image imwe cyangwa se images zirenze imwe. So thumbnail image, and then ese urukweto racyari muri stock, urukweto ni rusha, ibintu nk'ibyo, rating y'urukweto, view count, abantu bamaze kurureba. So noneho testimonial, ibyo abantu batuvugaho. So nukuvuga ngo nyine ni website muri rusange, nuko twamaze gukora iki ku designing. So noneho ikindi nukuvuga ngo so i prompt yose ntabwo twayirebamo, ikingenzi nuko twamaze kureba uko irabivuga kuri website yacu. So noneho hano ni design ya website, hano haraba hari your shoes, nukuvuga ngo uko niko website yacu irabimeze. Ikindi hano turadufiteho
hano turaza kuba dufiteho home, about, contact, and then hano ni hano turaba dufitemo dark and light model, hano aho kutu message, and then hano ni inkweto wakunze. So features rero, stick positioning with backdrop blur, mobile hamburger. So nukwanga hano nuko website iraba imeze muri rusange. Wowe icyo ugomba gukora no gutegura prompt nyine ivuga neza kuri website yawe muri rusange. So tumaze kureba prompt rero, tumaze kumva prompt, indi tools yarisigaye twa tumaze kureba prompt na tools turaza gukoreshamo. Noneho tugiye kujya kuri VS Code AI extensions. So niba amaze kuinstall rero, now to exposinga ko ufite VS Code muri laptop yawe. Icon ya extension ni ingiye, uraza no kuri extension and remove this. So tuza no kuri extension ya mbere turaza gusearchinga ni extension yitwa GitHub Copilot Chat. GitHub Copilot Chat. Now nuza gusearchinga muri GitHub Copilot Chat, urabona ni ingi ya mbere ifite logo ya GitHub. So hari copy zayo, ariko ingi ya mbere ifite AI chat feature powered by Copilot, ikindi kurikirwa hafi na miliyoni 70. So nuyireba neza ni GitHub Copilot, your autonomous AI peer programmer. So igufasha like nk'umuntu muri hamwe muri guprogramingira hamwe. Ikindi ni ifitemo ikintu twita agent, handle complete coding task, end to end autonomously, planning work, editing files, learning command, and self-correcting when they hit error. You can also leverage inline suggestion or quick coding assistant, inline chat for precise focused edit directly in the editor. So nukuvuga ngo iyi GitHub Copilot Chat ni AI ituye muri VS Code yawe, aho igufasha ushobora kuyihereza prompt ikagukorera website ari byo tugiye gukora. Ushobora no kuburi gukodinga ikaguhereza ama suggestion y'amakode. Nukuvuga ngo iragenda ikumva project yawe, ikagenda iguhereza suggestion za code ku buryo ushobora kugenda ukora iki uyikoresha ukaba wakubaka website mu gihe gitoya. Ishobora kukuraningira command muri VS Code yawe. Ikindi ishobora no gucorrectinga errors mu gihe muri website yawe harimo errors. So now iyi ngiyi rero niyo tugiye gukora iki, niyo tugiye gukoresha. So ariko ifite ama categories. So nukuvuga ngo kugira ngo utangire kuyikoresha ushobora kuza ugakora iki, ushobora kuza ugakora sign up, ugakanda hano kuri sign up. Nukanda kuri sign up uraza sokora ko ngiye mfitemo account. Ikindi nkaba mfite pro usage, ntago biraza kumera kimwe, ariko barakwereka gukora sign up. Numara gukora sign up barakwereka ko GitHub yahuye na VS Code yawe. Barakwereka ko iyi GitHub Copilot Chat yamaze kuba connected na VS Code yawe. Kugira ngo umenye ko yabaye connected cyangwa se ko wakoze sign up, uraza hano kuri icon ya account. Yes, hano kuri account, kuri icon ya account iri hasi. Uza hano kuri manage extension account preference. So nuza hano kuri GitHub nukandaho haraba hari akantu ka sign up. So ariko ngiye kora ko na maze gukora sign up, urabona ko mu gishayizayi harimo current account, uyikandeho already. Hano urabura gukoresha GitHub Copilot Chat. So kugira ngo umenye neza ko iyi chat yagezemo, ugomba kuba ufite iyi icon ya toggle chat. So aho no yikandaho barahita bakora iki, baguhereza toggle chat, cyangwa se barahita bakwereka chat muri VS Code yawe. So ikindi narengano hari ikindi hari option ku banyeshuri cyangwa se ku barimu no ku bantu bakorera organization runaka. Hari amahirwe yo guhabwa iyi GitHub Copilot Pro for free, aho ushobora gukoresha ama models atandukanye. Urabona ko mfitemo hano za Cloud Opus, za Cloud Sonnet, za Gemini, za ChatGPT, Codex n'izindi. For example hano nshobora kuza nkahindura for local
ninza guhindura hano kuri local urabona ko n'ubundi ifitemo andi ma models Gemini, GPT, Grok n'izindi nyinshi cyane. So nukuvuga ngo uba ufitemo AI zose uri hano muri VS Code, utavuye hano muri VS Code ngo ujye muri browser, ujye muri ChatGPT, ujye muri Gemini, ujye muri Cloud, no, byose ubikorera hano muri browser yawe. So nje nkunze guhitamo iyi option ya Copilot command line, isawa cyane, ituma bigenda neza. Noneho ikindi ukamakinga sure ko hano for example nyine hano kuri local urabona ko hano hari icyo bita agent hano naho nukuvuga ngo hano iyo VS Code yawe cyangwa se iyo iri muri mode ya agent, hano nukuvuga ngo ibirimo kugufasha cyangwa se iri gukora nka agent ishobora kugufasha in your workspace. So nukuvuga ngo ushobora kuyibwira ikintu ikacyubaka, nukuvuga ikora nka agent cyangwa se nka AI irimo kugufasha kubaka. So ikindi noneho hari ask, iyo urimo hano muri ask nukuvuga ngo ubu ushobora kuba wabaza ikibazo bisanzwe nk'uko ushobora kubaza ChatGPT, hano naho wandikamo ikibazo ukayibwira ikagusobanurira. So noneho indi mode ni plan, ushaka guplaninga ikintu cyangwa se ushaka gukora research, naho ushobora kuza muri mode ya plan and then ukaba wayibaza ikajya gukora research and then ikaguplaningira bijyanye n'ibyo urimo kuyibaza. So buri mode urimo ushobora kuza hano naho ugashaka ugashaka chat ushobora kuba wakoresha wishimiye kuko urabona ko zitandukanye cyane. So now for me I'm here ndazano muri Copilot command line. So nukuvuga ngo hano muri Copilot command line igufasha kuraninga ibintu muri VS Code in the background nkuko ubibona. Delegate task to background agent running locally on your machine. The agent iterates via chat and works synchronously in a Git work tree to implement changes isolated from your main workspace using GitHub Copilot. So nukuvuga ngo hano iragufasha no mu gihe uri gukora ibindi in the background, ibiri gucekinga niba laptop yawe niba project yawe imeze neza cyane. So ngiye rero ndaza nkakora hano muri Copilot command line. Noneho muri models ndimo gukoresha nkunze guhitamo iyi Opus kubera ko niyo iri powerful, nubwo ijyana icyo twita token nyinshi, ariko so far iyi Opus iri powerful. Now tumaze kureba twa turimo kuvuga kuri AI extension, ubwo hano twa tumaze kureba kuri GitHub Copilot. So ariko nanone hari indi AI na gusuggestinga ushobora gukoresha mu gihe iyi Copilot yakugoye, kubera ko for the first time ntabwo ari abantu benshi babishobora, ariko hari na WhatsApp group ushobora kujoininga ukabaza ikibazo mu gihe ugize ikibazo. So reka tugaruke hano kuri extensions. Tumaze kureba GitHub Copilot, aho wowe icyo urakora ukora iki, uraza ukora iki, uyestare nk'ibisanzwe, numara kuyestara ukayiconnecta na GitHub biraba byabaye connected. So iyi ni product ya GitHub by the way. So ikindi noneho indi yitwa Codium cyangwa se Windsurf. Codium cyangwa se Windsurf yahoze yitwa Codium ariko ubu nabonye yitwa Windsurf. Urabona ko ari Windsurf plugin former Codium niko yahoze yitwa. Iyi nayo urabona ko ikurikirwa n'abagera hafi muri miliyoni 4. So ni nziza cyane uko ubibona, the modern coding superpower free AI code acceleration plugin for your favorite language. So ikindi noneho ni nuzo ukareba neza Windsurf nayo nikatuze tureba uko ikora. The modern coding superpower free code acceleration toolkit built on cutting-edge AI technology. Windsurf VS Code plugin provides autocomplete, chat, and search capabilities in over 17 languages with lightning fast speed and state-of-art suggestion quality. Nukuvuga ngo nayo ikora n'ubundi nk'ibya GitHub Copilot, ariko yo iri free unlimited. Ariko ira GitHub Copilot ari gihe kigera bakagusaba gukoresha Pro version, ari gihe kigera bakagusaba gukoresha Pro version. Ariko urabona ko iyi Windsurf cyangwa se Codium iyo iri for free forever. So niba ubibona neza, unlimited single and multiple code completion forever. So nukuvuga ngo rero wowe icyo urakora urestaramo muri ebyiri, urestaramo iyo ushaka
umaking sure ko already wamaze kugera iyi chat muri VS Code yawe. So numara kwestara rero iyi Windsurf muri code editor yawe, no kuvuga ngo hano turaba turi kumwe. Numara kwestaramo iyi chat, iyi AI chat cyangwa se iyi coding AI chat muri code editor yawe, hano turaba turi kumwe. Either urakoresha GitHub Copilot cyangwa se ukoreshe iyi Windsurf Podium, urahitamo muri ebyiri iyo ushaka gukoresha. Now ahangaha rero we are done for this. Now let's check after VS Code AI extensions. Noneho akandi kantu karaza gukenerwa ni Vercel. This now Vercel rero nayo ni website yo guhostingaho. Hano dushaka gukoresha Vercel cyangwa se Netlify. So hano option ebyiri, uraza gukoresha Vercel cyangwa se Netlify. So nituzana muri browser, okay, let me use another browser. Nituzana kuri vercel.com cyangwa se ukandika Vercel barakuza. Okay, let me write Vercel. Uraza hano muri browser wandikemo ijambo Vercel. Numara kwandika ijambo Vercel, uraza hano kuri vercel.com. Numara kuza no kuri vercel.com, urabona ko ni website yo gukora build and deploy on AI cloud. Nukuvuga ngo iyi nayo ni website yo guhostingaho website zawe for free, kandi ni nubibona neza ni secure and fast. Nukuvuga ngo uretse kuba ari secure, iri na fast, irihuta cyane ku buryo website yawe iba yihuta. Uraza ukandeho kuri start deploy. Noneho I suggest you, kora ko twamaze creating a GitHub account, urakora continue with GitHub. So nukuvuga ngo no skipping a step, nimwe muri step twakoze. Urakora iki? Uraba bitagenze neza cyane, urabona ko nkano gu continuing with GitHub niba uta creating the GitHub account biraza kugora cyane. Now numara gu creating account, it's okay, biraba birangiye, there is no another steps. So indi website rero twarebye ni Netlify nayo ni website nziza ushobora gukoresha hostinga for free. Urabona ko push your ideas to the web, nayo uraza hano kuri start building. Oza kuri start building naho baragusaba gukora sign up. So nukuvuga ngo urakoresha zimwe muri hano. Ushobora gukoresha Google account, GitHub na sign up with GitLab, ariko muri option ebyiri ukoreshemo imwe. Ushobora gukoresha GitHub cyangwa se with Google account. So nukuvuga ngo biraba byiza ukoresheje GitHub, kubera ko every time we push code on GitHub, ukuvuga ngo iyi Netlify ishobora ku accessinga project zawe ziri kuri GitHub no kudeployinga bikaba byoroshye. So bishatse kuvuga ngo biraba byiza ukoresheje GitHub, ukoze sign up with GitHub. Iyi nayo iri free, iri totally free. So now tumaze kurebera hamwe website ebyiri turakoresha turi guhostinga. Let's back to our VS Code, and noneho step ya nyuma niyo gushaka abakiriya turayijyaho tumaze gukora website yacu. Now I hope ko every step hano wakoze iki wayumvise. So nkuko mubibona, step ya mbere ni VS Code na browser bikaba bimeze neza, biri updated. And then step ya kabiri ni Git, igomba kuba install muri machine yawe iri na configured. Step ya gatatu ni ukwinstalla Node.js software. And then also step ya kane ni creating account kuri GitHub. Step ya gatanu ugomba kuba wateguye prompt, na muri yo prompt akaba harimo icyo bita React, akaba harimo na stack uri buze gukoresha React, Tailwind na Framer CSS. So noneho indi ugomba kumakinga sure ko wamaze kwinstalla VS Code AI extensions. Twakoresheje GitHub Copilot, dukoresha niyo bita
Podium cyangwa se Windsurf AI. And then ugomba kumakinga sure ko creating account kuri Vercel cyangwa se Netlify, imwe muri izi irahagije. So ibi byose niba byabaye completed. Now let's get started.